jiso chakose toran kwena ngao ka moa tora tho tamaha ako gai beko gai twa are gai ke aka anho he ema aka gane khona ema ke mosa aka ema kata ema aka ana gane khone jo motshonyego a haho gane khona ke aka tsanse hisen ka aka tshonyega sen gane khone iye ke aka eke tsanse he ho ao gane khone kaka aka tora thokamna tora ke thokam tse ke tsanse he hoka mata he ake tora thokam tora ana satanem tse a hapara hahu satane makata tse khululega sen o satanem ke eka ho tora o hua tse tšwa o tora nyoa nyan taketi khona a kholola satanem o hua taketi khona a tiqwa kahu taketi karo atse gore gane tirona a emahe tinga o on md jiso ma yam huaha tora haia emanxe haele hathi a emanxe khone chaku anxeko aka akhwe aka ematora tota ese tsamka jiso manxe o am acheate husen jiso aka itumela raha tse aka oma tse dibi kahu meje emasha bui ana utharela tomha jiso manxenxetan ye ohua jisom ke je ohua chwasa khan satarem diama ngengxo kahu jiso manxenxe jokom anjo konedi aka matha kone gago emahe jiso chakwe go ema satanem kao a jiso make khwana satanem atsa emholola o jiso ma an gama moa a tam jisom an moa khone ohua chahu o kama hoka me anta hetola record che tam te ma kam ID a tam ID iwe ese tamka akoka nye jisom oglai akose akea aekomsen anjo ke aka ema akoka hu an moa nye ke aka ema akon jisoma aka hane kona a aota jisoma asa tu hane koneka ko ya etia anjo choa ko ohuna haho enxe jisom hane koneka nge ko ya hai haho enxe jisom hane koneka nge he kwa hai subuse an moa nge emohua nge choa jisom ke asha an moa iye emohua choa emange kholola sena jisom onea emange jisom kama ayo ta itumela raha titorai tange emkame tange kwa khwe tange anjo an moati ohua chahua ha cha kenge takama tam iyeka hu iyeke ta he cha ke tika he ta me ho iyeke ta hena tota jisoma go jisoma cha hai ti hai a kholola o aha cha ke jisom ka koisa
ke tša ma a tlamsa ama ke tša a golola anho a antjoke tša moa o gowa tšaho Jesu glo etota Jesu mtwa tša hago a satane a tša aota tša nge moa ane nge tša aota eho tšake an moa a awe ham tu Jesu a to kamatse ema a tshwanela raha ema a tse khubamana o tse ema a aoke ka Jesu me matse hukwa tsa ema gama ha Tikwike kamkwe ta tse ya kweke tikwike kamkwe tota utshilo chwaha ekuketheko ahasha ekukeliso anyusha tse butshilo asia hakika Dumela rra ke go bona o bala mo Baebeleng mafoko a tshwana le dijo mo moeng wa me a mpha nonofo mpalela tsala le nna ke wa ga Keresete o utlwile go buiwa ke bone ba bogologolo o seka wa bolaya mme ene yo bolayang o tla bo a le molatong wa katlholo kgotsa tshekiso mme ke go raya kere ene yo galefelang morwa rragwe kwa ntle ga lebaka o tla nna mo molatong wa tshekiso o utlwile fa gotwe ke bone ba bogologolo o seka wa dira boaka mme ke go raya kere le fa ele mang yo o lebang mosadi mme a mo eletsa o setse a dirile boaka le ene mo pelong ya gagwe mme fa leitlho la gago la moja le go kgoreletsa le gonye o le ntshe mo go wena o le latlhe gonne go molemo mo go wena gore mongwe wa gaeno a nyelele e seng gore mmele otlhe wa gago o latlhelwe mo diheleng o utlwile fa go buiwa gore o rate mongwe ka wena mme o tlhowe maba sera sa gago mme ke go raya kere o rate maba wa gago o tshegofatse ba ba go hutsang o direle ba ba go tlhoileng tshiamo o rapelle ba ba sa go direleng molemo mme ba go bogisa tsala ya me mafoko a ga Jesu a kwa godimo thata fa ke a utlwa ke tlhabiwa ke ditlhong gonne ke itse gore ga ke a boloka a go a kgonega tota go a obamela ke potso e ntle thata mafoko a gagwe ga ka ke a obamelwa ka botlalo fa e se Jesu ka nosi o raya o batla gore re dire sengwe se re ka sekang ra kgona go a ga a batle gore re obame laela gore re obamele lefoko la gagwe le fa e le Jesu fela a kgonang go dira jalo mme fa o le mokreste wa boammaaruri Jesu a tshela mo pelong ya gago ineele ene gotlhelele o tla dira gore o ikobe reetsa mafoko ano a ga Jesu ke nna Mofine lona le Dikala yo nna mo go nna le nna mo go ene o tla ungwa segolo maungo a mantsi gonne kwa ntle ga me ga lo ka ke lwa dira sepe fa lo nna mo go nna le mafoko a me a le mo go lona lo ka kopa se lo se ratang mme lo tla se direlwa mme nka nna jang mo go Keresete karolo ya ntlha e fela fa re tsa jaanong karolo ya bobedi e ke yona karolo ya bobedi mme nka nna jang mo go Keresete ka tumelo
gakologelwa letsatsi la ntlha fa o amogela Jesu, gonne o ne o itse gore ga o ka ke wa ipoloka. O ile wa ikanya Jesu, ke yona tsela ya letsatsi le lengwe le le lengwe ya go fenya boleo. Ikanye thata ya ga Jesu fa o ikutlwa o le bokoa. Gopola mafoko a, ke kgona tsotlhe ka Kriste yo nthatafatsang. Ga e tlhole e le nna, mme Kriste o tshela mo go nna. Oh, ke simolola go tlhaloganya le go utlwisisa. Re tshwanetse go tlatsa dipelo tsa rona ka mafoko a ga Jesu le go letla Jesu go tshela mo go rona. Fa Satane a nthaela, a nka kopa Jesu go nthatafatsa. O tla ikutlwa o itumetse gantsi-ntsi, mme o tla go raela, mme matshwenyego a tla mo go wena. Mme re tsamaya ka tumelo e seng ka pono. Ke seo se dirang gore o nne o itumetse ka metlha. O batla gore o mo ikanye, gonne o rile, bonang ke na le lona ka metlha. O Jesu lo itumele, lo bolo si amepidu, alo amoreti ena, silinen se to renjalo. Tsala ya me, ke rata go bolela ka ga sengwe se se gakgamatsang se se kileng sa dirafala mo lehatsheng le. Le fa se gakgamatsa jaana, se santse se tlhomamisega. Ke rata gore o se itse ka gore fa o ka se amogela, se tla go tisetsa kagišo le boipelo. Ke sefe? Ke se. Monna yo o bidiwang Jesu Kriste o tsogile mo bašwing. A ga a ka swela mo mokgorong. Go ntse jalo, mme morago ga malatsi a le mararo na tsoga mo losong. Selo seo se diragetse bogologolo. O itse jang gore se boammaaruri? Mosadi mongwe yona a bidiwa Maria o na ya kwa phuphung le ditsala tsa gagwe, mme ba fitlhela go sena ope mo go yone. Petere le Johane le bone ba fitlhela go sena sepe mo phuphung. Gongwe setopo sa ga Jesu se ne se utswilwe. Go ne go sa ka ke ga kgonega, masole a na a disitse lebitla. A mme bangwe ba kile ba bona Jesu morago ga a sena go tsoga mo losong? Ee, batho ba le bantsi ba ne ba mmona. Pele Maria o mmone kwa lefelong le a neng a fitlhetse kwa go lone, morago Petere le ba bangwe ba mmona. Gape a bonwa ke kgobokano ya batho ba ba ka nnang 500. Gongwe ba ne ba bona sepoko. A o ne a na le mmele jaaka motho yo o tshelang? Ee, o ne a na le mmele, e ne e se sepoko. Monna mongwe yo o neng a bidiwa Thomas o ne a kgona go tshwara mmele wa gagwe. Jesu ene o ne a ja le ditsala tsa gagwe. Sepoko ga se ka ke sa tshwarwa, ebile ga se ka ke sa ja.
mme o ne a katisiwa jang mo losong? e ne e le morwa modimo ka jalo loso le ne le sa kgone go mo tshwara. Tsogo ya gagwe e ne a supa gore o fentse loso. Lentswe la modimo la re fa Jesu a sa tswisiwa mo losong ga lona poloko. A modimo o bakwe o tsogile o na le nonofo e fenyang loso. A mme bakriste ba boifa loso? Nnyaa, mokristo wa boammaaruri ga a tshabe go swa. O a itse gore o tla tlhamalela kwa legodimong fa a swa go ya go tshela le morena Jesu ka boitumelo le ka bosakhutleng. Kgaolo ya bobedi. Jesu o kae mo lobakeng lo? O kwa legodimong. Fa a le gore o kwa legodimong go raya gore o kgakala le batho ba gagwe ba mo lefatsheng. Ga go a nna jalo. O kwa legodimong mme gape o tshela mo pelong ya mongwe le mongwe yo o mo ikanyang. O re ruta thato ya gagwe mme o re nonotsha gore re se ka ra fapoga mo tseleng e yang legodimong. A mme morena Jesu o tla boa tla gape mo lefatsheng? Fa lefatshe le fela o tla boa a tla go tlhatlhoba batho botlhe ba ba swileng le ba ba tla bong ba tshela. O tla romela ba bosula ko Satane a leng teng. Ba ba neng ba mo tshepa ba tla nna nae kwa legodimong ka bosakhutleng. O tla tla leng? Ga go ope yo o itseng. O re boleletse gore re nne re ipaakantse le gore re dire se se molemo mo matlhong a gagwe, gore re se ka ra tlhajwa ke ditlhong go kopana nae. Ke gone mo kope gore a go itshwarele dibe tsa gago a ba a go fe pelo e ntšha gore o nne ngwana wa gagwe.